wareba nk'icyo kureberaho mu report yitu ya sabiti ehwireho aho tubase kuba ntufero abantu nshanju nabana ombero mukaga umuri abantu nshanju nabana abantu 19 bakandi batambuze bigera amahanda abantu 29 bakaba ari abavugi ba pichipichi abantu 14 bakaba bari abashabazi arizo pichipichi abantu bonka abaferire ariza pichi abarimo abavugina n'abashabazi bonka bakaba ari abantu 23 out of inambere kungana abantu nshanju nabana so noreba ngo abantu abafuna za butandu ariza pichi ne benji mononga beni wiro winje bakora tuwa abantu abakoresa ebigeri konka abantu aba abakubatomera of course nabe motoka na nemvugambi ombintu ebikusinga kureta butandwezi amahanda neshonga ezukurujera harito kuvuga emotoka amahanda ningashari yabo bona abakoresa amahanda ahanje ahangudo okurugiro kutwakoresa je amahanda nuko kwese biruka byitu cicikugira butandwezi so cyumasa gutuma kakasheshe kamwe twena tukabasa gukora ibi bikwetegesa kuba tukora amahanda butandwezi ntuzicendeza because noza kushanga ngo wiro winji nuko overtaking kubi ninga shoko overtaking atashonga to overtaking jira na no kuvuga speed amahanda so ebe nebinte birukorwa ba driver abarukoresa ebiruka amahanda then of course utirana nebinte ebiturukora nkaza okwekora abantu binji omu western kuniye no manya abinji abakutambuza za taxi no shanga abantu nkabana umutekansa bashitamere omesho gemotoka enche so that is interference to safe driving. Now chikwija omukaruri chiwambuza ebi bynyine biri ngambaho tabakuberekanye bagareka babereta babite ko mukaruru hati kandi bibiyongera no kuba kubimononga so buri jontu gambira abantu tubagira ngo butandwe so kuzubaza no kuzicendeza ariyo zatize zindashoboraho no vunanze bwa umuntu habo kuba noza kushanga ngo abantu bingi bazoko bashitama bajyangwa ninjira traffic police nuko mu mugwayo kubasa kubaneshendeza butandu amahanda and that is where we get it wrong aho nturi kutankira ko renshobi then kikargira abantu bengera kufa abo kugira ngo abantu amahanda bono bateka out bini mu mugosho ngwana bakora kuwanisa butandwezi traffic police niye inecho gukora kuwanisa butandwezi so ushanga abantu amagaragabo no bagatwara ke kitine mu gasho bakore ibi bintu ebitabonire ngase bitashemire amahanda barinze traffic police kora ki kuba kwata twaza omubire bo bururu okareba violations ezikuchira korwa amahanda echo kubanza noza kushanga ngo motoka eshonga netwara abantu nkabatano nabagiteka abantu 10 abamwe baza kushitama higuru ahabutu ahaboneti anana rooftop abandi bashitama omadrasa gemotoka then omisho driver haru kuvugira naho shanga shitamira abantu abarengire babiri abiteka rukora ki rukurangira so ebyo nande bikorwa so atoshanga abantu bazo mu karuru bebwangu yesu turi mu karuru konkabe bonga ari amateka gakwasanka agakwasa abiye kwatirene nengudo n'amateka gengudo so shanga bavairating agari amateka and besides that utakagire itekero kwasagana amateka gahangudo iyo magaragawe gar safe because you see kutugamba ahari compliance should not be optional. Compliance, it is legal and a life-saving thing. Nechi ntecho kutasa magaragaitu kandi kikagaraka kikatuhereza iteka ryo gukora kijyo gukora konkite kero gukora kiri kutasa magaragaitu so shago muntu yesa ryo mu karuru ayegwe ibindi byo nazo mu kushemererwa ayebwanga karuna ko murundo humwe amagara nitugetenga na goroberera amagara gakurugaho no gutini kindi cyone so osanga umuntu yazo mu karuru ebitekateko byo na yabireta hihi yatekatekera hihi yateka amagarageye omukati yabaga shi ahabunkenke omunjini nkejo eyo kushanga ngo bashitama a rooftops nabashitama omadrasa gemotoka nabashitama binji omukamotoka akache akatakuzwa ko korra abantu binji tugare kushanga bakoresa ebirore nore rorezi itekare rekiriya iteka turi kwikiriza abantu kushitama ebirore rorezi zo kwekorra abantu rorezi zo kwekorra ibintu emigugu enku amatafari nebindi byo n'emishinga koko shanga umuntu ari mu karuru akwata magara gabateze bakaruhuke agariskinga agashitamisa ati
mbweshe yebuza twiyakobonke nshobe nango gwe aristamira akatupa ko mushenyi nango akakoresha bakakwata tipingi abateze buruna twa guhariya mbweshe atiyo kororinze ngo buri afite rakaruru hatwara afe akarunu no cikafuna no tachikafuna aba pichipichi njinga mba violations z'umukaru aba pichipichi pichipichi nekizwa kutwara abantu omushabazi na novuki. But do you know what we see? Noza kushanga ngo umuntu naza kwata motoka agite apicha imini agite ka abantu abo nabo waka ashtamata kandi takuza kuvuga mpora ari ha speed ari mu celebratinga bari binja ari mu kujaguza na hagira umuntu weye konkaye bw'amagarageye azaharyo ri wari kurondera akaruru oshanga abantu ayirinka batano bana ninga shiya hiru akaba homwe naza futeka ikigere aha kushengwa na shitama ukundo guruna kuhanika nayinama natanka kugera atakuvuga. So violations nyinji munonga ezikwatena na nebya traffic kutukuza amahanda omubwire bwakaruru